Maharashtra tak sini hab minsa enter minsa rung ha ya Karnataka. Oh. Of this bit. Thai command. The ride must go on. We are riders. Đuổi pin đuổi à? Hả? Dah. Tap dah. Pajung pa mana sisi ngai ngoi me, mengiwan mak jong me obre beng ladon ka bangi bro tayo obre beng adu bami kai. Obre sisi ngdang ka junti jongi ka batang jorong obre. Phai ka angel me beneta yangi obre. Beneta yang abu baba obre hang ti singkin ai ngi benginya biang obre beng tip ya ka komnya jongi obre begi weru kin biang obre komnya mal pop jongi ma kang jongi hala kata ipan teng kus no kunin tingi kata amen. Đây chúng ta đây bơ để mà nếu vô ốc này nè đây mình đứt sang là rồi xong chuyện ông ấy cái कहाँ क्या हो भैया? मेघालय मेघालय? या मेघालय मेघालय अब ये इधर किधर? कर्नाटका में जाएगा कर्नाटका हुबली ओके हुबली कैसा जाएंगे? हुबली कैसा जाएंगे? यहाँ से सोलापुर से बीजापुर से राइट मारने का लातूर का सोलापुर जाने का सीधा इधर उधर नहीं लातूर लगता है बीच में इधर उधर नहीं जाने का सीधा सोलापुर से ब्रिज आएगा ब्रिज से लेफ्ट मार देने का लेफ्ट हुबली जाने का है ना आपको लेफ्ट मार देने का लेफ्ट सोलापुर से ओके थैंक यू सीधा हुबली जाएगा Lai spak lai pau kulumtar ngidang bam di sha. Mentan nomor mana kami di sha. Ndap sunan spot but need saya. Right sebentar. 330 kilometers away to the next destination. Tomorrow to go Karna. Later will enter Karnataka. Apa नाम? अजय पवार फिर उधर कुछ हम खाना खा लिए इधर में हम खाना खा लिए इधर में बहुत अच्छा ये कुक शेफ भाई जल्दी मैन ठीक है आपका नाम? अक्षय पवार आप होटल का मैनेजर? खुद का है ओके ओनर नाइस इधर से लोकल ना तू जगह कौन सा नाम? ये आमदार होटल है नहीं जगह नाम जगह टाकापाटी ना टाकापाटी तो see you चलो वाह रहेगा भाई
244 kilometers away to my next destination, Nagun. So it's quite hot. It's quite hot in Maharashtra. And then yes, see you later. Kilometers to Nargun, Karnataka. We entered Karnataka around 2 p.m. today, and then if we reach early, then we'll head to. If we reach early, then we'll head to Hubli, Dhwarat, or whatever you call it. Come on, see you. File, now, file, sugarcane. Yeah. अच्छा ना step up. 800 though. I need to shit the pee, Shane. It's so hot in Karnataka. Waiting for Dawn of Shillong to finish his payment for petrol. We haven't had lunch. We'll search for lunch now because it's 3:45 right now. Mesti berjerong hal ya. Memang
Te nang iyo Jakabam, mentah lah Sunsteng, in bam lunch mentah. Te ngiwat Jakabam na, ada mana ni lah. Sini dang syai kata apa Sunsteng. Kade kat Patrick Januari mentah. Te ngatrai satu te dang Selong te dang ya. Adum balak kreat paham, sini shit ha karena taka. Dan bam syai saya patch bit mo. Off no key light. Off no key light. Ladies and gentlemen, this is Hubli, Habuli in Karnataka. We've reached Hubli. Now we'll search for hotel. Ngapoi Hubli ngendang wat hotel tatang te khmat ayo hi. Api ni yang dipek ngah hotel mo. Okay, nice. Okay. No geyser, no? No leader. Okay. Boiler water. Okay. Morning 6 to 9. Oh, 6 to 9 is hot water? Hot water. Okay. Thank you, Dada. Okay, thank you. Zero, no? G. So, inayo ke room ba kendai spa tengah. Dan arngut te kambiang kamlong sengan yo divide. Remdik mutu kenor India tour jonga maro hab sa khasan spa arja sia jasan spa apa yo. Kene te la kamlong safe te ka bam lai divide. Tang kendai spa tengah ha Hubli. Ah ni. Kelut hala. Oh, tang bisen rupat jeng he. Ah, kelut yang ni. Ah ni. Tool thì trực tiếp ngaruh ông dah. Ông mela
Debuk hotel orang. Debuk oleh sus kamat bun hotel orang. Wah. Wah. Telepon. Asalnya kan simpan. Siapa keren ini yuk lah. Biasa. Lokum Indian Cobra lah. Karena peka Cobra.